Yesu ashimwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tubararikira kuza kwakira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa 24 w'amasengesho yateguwe n'itorero icyumweru cyahariwe abaririmbyi. Tubahaye ikaze aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda, tubahaye ikaze aho muri hose muduteze amatwi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rivuga ngo umuririmbyi akwiriye kuririmba anezerewe. Ni ihame ko umuntu uririmba aririmba anezerewe. Tugiye gusoma muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 13. Haranditse ngo Yakobo ibice 5 umurongo wa 13 ngo mbese muri mwe harubabaye nasenge, harunezerewe naririmbira Imana. Eka dusubiremo. Mbese muri mwe harubabaye nasenge, harunezerewe naririmbira Imana. Imana ishimwe. Kadusome no muri Yeremiya ibice 31 ku murongo wa 7. Yeremiya ibice 31 ku murongo wa 7 haranditse ngo uku niko Uwiteka avuga ati, nimuririmbire Imana ku bwa Yakobo mufite umunezero, muyirangururire murangaje imbere y'abanyamahanga, mwamamaze muhimbaze muti Uwiteka kiza ubwoko bwa Isirayeli barokotse. Imana ishimwe. Nkuko twatangiye tubibabwira, turi mu cyumweru cy'amasengesho ku munsi wa 24 icyumweru cyahariwe abaririmbyi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo niba unezerewe ririmba, niba ubabaye senga. Tugiye kureba impamvu ukwiriye kuririmba unezerewe. Umuntu yakwibaza ngo mbese kuririmba ni iki? Kuririmba ni ukuvuga Imana, ni ukuvuga kugira neza kw'Imana, ni ukuvuga imbaraga z'Imana, ni ukuvuga ubuhangange bw'Imana. Kuririmba habamo ibice bibiri. Kuririmba habamo kuririmba birimo guhimbaza, hakabamo no kuririmba birimo kuramya. Iyo turimo turahimbaza Imana, tuba twibuka imirimo itangaje yakoze, tuba twibuka ibikorwa bikomeye, tuba twibuka amaboko magari y'Imana ku buzima bwacu, bityo bikava ku mutima dufite ishimwe rikomeye cyane, dufite ibyishimo by'imirimo itangaje Imana yakoze n'urugendo rukomeye Imana yagendanye natwe, bikadutera kuyihimbaza. Hanyuma iyo turi kuramya Imana n'ubundi mu rwego rwo kuririmba, nuko tuba turi kuvuga gukomera kw'Imana, kwera kw'Imana, ubuhangange bw'Imana, Imana ishobora byose, urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Umuntu yakwibaza ngo ni ukubera iki turirimba? Turirimba kubera yuko tuba tunezererewe Imana. Turirimba kubera yuko dukeneye yuko abantu imibabaro ishira, kuko iyo umuntu aririmbye anezerewe, utega amatwi iyo ndirimbo bishobora guhumuriza umutima we igihe ababaye, kuko umuntu wateruye kuririmba nuko abanezerewe, nuko abayibuka, nuko abatekereza, nuko abakurura kugira neza kw'Imana, bikamutera umunezero, bikamutera kwishima. Ibyo byishimo bigasohoka. Iyo bisohoka bivuye ku mbamutima, iyo bisohoka bivuye ku mutima, bituma umuntu abaho atanga message ishobora kuruhura undi muntu, atanga message ishobora guhumuriza undi muntu, bityo abantu bakagubwa neza. Nakomeza mbwira abaririmbyi ngo kuririmba ni igikorwa gikomeye cyatangiriye mu ijuru, kuko hari itsinda ry'abaririmbyi. Ni umurimo utazarangira ku isi, ni umurimo mwiza. Niyo mpamvu dukwiriye kuwukora twishimye kandi tunezerewe, tubasha gukura ibintu ku mutima w'Imana bitewe n'ibikorwa byayo, tukabitanga mu batwumva. Hanyuma akamaro ko kuririmba ni akahe? Twavuga ngo iyo turirimbye iminyururu iradohoka, ibituboshye biratubohora, turabohoka ibyari bitunanije, ababyumva nabo barabohoka mu mitima. Iyo turirimbye tunezererwa Imana kandi n'Imana nayo iranezerwa. Iyo turirimbye kuririmba bihembura imitima itandukanye. Rero nakwifuriza abaririmbyi aho bava bakagera, ababasha gusohora indirimbo zitandukanye, ababasha guhanga indirimbo zitandukanye, ngo mujye muhora mwishimye kugira ngo mutange ibintu biva ku mutima w'Imana bikagera ahantu ku mutima w'abantu babiteza amatwi, barangiza nabo bakagira umunezero. Tubifurije icyumweru cyiza abaririmbyi, kugira ngo musenge mwinginga Imana ibahe ibyifite kugira ngo mubigeze kuba bikeneye, biruhura imitima kandi bibohora imbohe. Imana ibahe umugisha.